tatak ng buy-buyain na niya tingkat. Sinabayan na ni Manong Saktan. Kat, managit ko ta, dati kinaubin ko sa isungarot sinagpangpangulo dyan, kat, apunay nga, paborito na ata ang kapsat niya kanta, no, agiti mo kami kat ko na nangagkanta kayo, kat na namababalik ay kat, yung muna nga kantaan. Kung biyak pa dyan, hanggang pumalasa at amo kong paborito na ata. Kat, ata nga, andak ano no, ano nga mo, nagsaya kat tayo kapsat niya, buy-buya, ano niya, tingin habang agkanta. Kat, apunay yan nga, tinagasat niya ro, anak nata nagtutuloy din ka dahil ako na dahil tutuloy iso nga panaga. Alam sir di nga rin i-Diyos ka na gasot kayo kakasat at nasusurutan nyo ako nga iso nga palabog ng tatulad ng anak ka at anak katay nga daw sa kasat nga diyak nga agpatangan, agdunagalangan kakaslaan nakatay nga nga panagsanto tayo kat no adaan tayo nga umay dito yung no adaan tayo nga rodan ko lang ginuyod na tayo ni Apo Diyos dito yung nga rod nga iso nga rod nga pagigimuhan ni ito at panagsaliti tayo si Apo kat haan tayo nga pangikudanan haan tayo nga rod kuna na nga rod nga abangan itiluwar sa adang nga rod nga naaladan tayo dahil nga alad no at naman makita tayo nga iso nga rod nga mabalin tayo nga kuna nga paglusutan haan tayo kakabsat nga lusutan taadaan tayo nga rin itikurali ni Apo Diyosan. Mapalintag tayo babaen nga rin tingagan ni Apo na Jesu Cristo nga namarkaan tayo ang kaputi Espiritu na buwan titunggan may sakata tayo adaan nga rin itiso nga ang pagkakitaan iti Apo kadagit iso nga magluging tayo sa hindi iso nga laikan tayo nga rodan iti markan kat agtultulit tayo kadagit iso amin sa kaawisin tayo kat iti nga rin dosi ko na nagdagit iso amin abanbanag na ipalubos ka kanya yan saan nga iso da amin may pandeng. Kagiti iso amin abanbanag may palubos da kanya. Yan saan sa anak to paadipin uray anyaman akadakwada. Wal ditunggal may sa katatayo na at damat tayo nga rod. Kuna tayo nga bahala kan Apo. Kuna tayo nga adalat na tigil tayo nga dawaten. Dumahaan nga rod nga maitad. Gapo nga rod tahan nga rod nga ipalubos katahan nga maipardeng. Tapi kaya't iti Diyos iti iso. Tigaya't ti Diyos katatayo katay dya iso nga. Kaya't na nga, mas may mayat ka na tayo. Kung kakabsat, ako nakarod nga, agladingit matirik na ko na ta, kaansa nga may parben ko na, anyangin nga rin, ginawat ko kini ako di slow market, pero napalubusan at hindi ka ito, agawid at manay kakabsat. Hindi mo na nga nagawid at nagpatirik mo kita at agawid at manay, siguro ko nagsat. Pagkayasan na iti Diyos tayo ta, winyo isungarod nga, kaya't na siguro tayo ta. Kat, yan tangay nga rin ko na harod nga, bahala kan Apo pati, isungarodan, kat, kapaya ko mga magkini, Apo Diyos ta, bayabayan ak manin, ta oray mo, kanong tuljay, manin Pilipinas, kat papagsubyak ko na kami, isungarod, kayat nga, kat sapay lang kumata da iti puso, isungarod, kat, kumbaga makalimutan, when no, at ang mag-agasan, kung nga rin ti panakatalin ti Diyos, nga oray nagato, ti damag ko, kat, gapo iti iso nga panakabalin iti Diyos kada nga mag-agasan ng dumadamat ti basit nga mapagkapuyan ti riknaksyat anya kiti nga rod kakasat nga nagrigatan nga mga rod ti soldado nga ti Diyos kuna na nga rod may agtultuloy habang nasusugatan kuna na nga rod lalong tumatapang nga titunggal na isa nga rod kumakad panawang kayo nga rod gumit ti kakasat kayo na dahil nga tumanin sabay na kumakin ako Diyos ka palubos na tumanin. Nagsamat nga rin ti asawa na nagbayag na nagsang pangulong at sabi na kuma. Kita ito yung isunarod nga ispilis ka. Pagkauting na ka, ano nga pagpanawan. Kaya kanya lang kakabsat ka, kagtultuloy ka na pugarod nga makatitis na ako prihirat sa kokin. Ladingit ko sa taganti, ni Apong sa sultuloy nga rin ti alam, titunggal na sa katatayo at palagon ni Apong Station. Ijay tiwis ko galing yung uray, di ko na ako itatay na panak lang pakada papanamin ko na da. Lakpreman film, apay ko na. Kasama panak, di lang ti gasul ko pinanawang dyan. Ngayon, hindi na ito yung nag-iso lupain yan. Iso nga po nakitay, makitak dali ti pagadalan, umis-isang diyarik na. Kuna. Naapay ko na nga, dahil buklat ko nga basbasa, dirabi. Dahil ito yung uno, taga ko rin ko sa is.
Mison jarik nak kay nabasa ko nak. Adatoy. Wala. Impaay iti apo day jay manin nga. Numan pay manmanong nga mapasamak manin dagitoy yung kuna paspas ni kedan na day jay tarigagay ko. Nga ko na nangarog ganun na saya at iti panggap ken tarigagay. Ipaay niya. Iso nga yaman at iti apo daytoy nga pananipaay na. Kapudno ay atong ida nga kakabsat at dagamin dagiti salsalud-sudod. Gapu iti mapaspasamak iti biyag ko at dadadag iti banag na salsalud-sudod nga kunak apo kasat lumi nga may iparangarang day takayateng apan nakabalin mo. Day di ko na nangarod na naipalagip kanyak di ko na nangat basit alibadura banglusin na amin. Anya day di nga basit kunak alibadura nga isa ibang years ni amin. Kuna na nga lugayam uri kasat no day jay pa nagserbi tayo no adda basit nalimod day jay nalimod gayam nga kinadakas iti uneg tayo. Nalimod nga pananglait tayo ti padatay nga taon nalimod nga. Adal mo mula di kayo na. Dagito'y gayam dagiti basit. Nga pinanutnutan na ita. Nga day jay kunana nga dagiti iso amin na banbanag maipalubos da kanya ngam saan nga iso da amin maipalubos. Dagiti iso amin na abanbanag maipalubos da kanya ngam sa anak to apaadipon ti uray anyaman. Saan tayo nga apaadipon? Pudno nga maipalubos ta awan makakikita kada tayo day jay pananglais tayo ti pada kay atao. Nalimat at dato'y puso kong kapanunutan tayo. Nga may palubos na nagito yung kuna na saan nga maipad. Saan tayo nga magunutan tayo dyan na anay. Apan nakaparayray iti talunggadi nga adda iti tunggal may sa kinmay sa karatay. Dahil tayo po na nga mapagsanto kayo nga mapalantag kayo babaen itinagan ni Apo Jesucristo kanti Espiritu de Cristo. Umdas lang ayang amo tayo itinagal ni Apo tayo. Mapalantag tayo lang ayan di amo tayo itinagal na. No dito amuan tayo no anya itinakalanan. Amuan tayo no anya day jay linaon tinagan ni Apo tayo ng Jesucristo nga iso daytoy ipakapagsantuan ken pakapanintugan iti tunggal may sa tinmesa. Alaan tayo mutlaang kadagiti na itid nga adal no anya nga dagiti banbanag nga saan amay palubos kung saan amay palubos. Kastoy iti punana iti na itid mutlaang nga adal. Tatluro iti sa pasat. No adda mangisuro ti sa balik ket saan nga umanamong kadagiti makapakaragkad asa uni Apo tayo ng Jesucristo kanti sursuro mayanur ti kinasingpad. Iso na tangsit nga awan ti amuna no diket adda na sakit nga ayat na kadagiti pulpul. Kan panagsususik dagiti sasao. Iso a paggapuan ti apal ringgor panaguyuyaw. Dagiti pananipagarup adakas. Panagsusumbat dagiti tao dakas adakos tinakanda naawanan dati pudno a pagarupunda at tinadyusan a biyag may sa dagitoy dagiti banbanag kakabsat nga saan nga maiparbel maipalubos dangun saan a makapakaratkat ken saan a maiparbel isot gapuna nga ingkunana nga dayjay na igumit kadatay daytoy ti saan tay nga lipatan nga ingkunana ikumit kuking ka iti imatang ti Diyos amang tagtibiyag karagiti suamin kanti imatang ni Kristo Jesus. Isuan ang panitnag iti sangwanan ni Poncio Pilato tinasaya at apa na ni Pudno. Atong palong kumadaytoy abilin nga awan titulaw na. Kung palin tayo ibilin ko na nga awan titulaw na. Ang aldaw na iparangarang nantot ti bindito ken may saman nakabalin. Ari dagiti ari ken Apo dagiti. Dijay awan tulaw na ako nagserbi tayo. Panagtungpal tayo kadagiti.
Bibili natin mapagayatan. Kuna tayo ng minsan manigat. Apay ako na tayo ng minsan kat manigat. Bihit no, kumbaga kas na matirtir sa ganinoy di na tayo nga dito.